তেল চিকেন পেস্ট হলদি গুঁড়ো মরচ গুঁড়ো পড়ছে আমরা ପିଆଜ ମରିଚ ତେଲ ଆଗ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ପକାଇଲା ପରେ ଏକାଥରେ ପକାଇଦେବା ଜିରା ଫିରା କିଛି ପକାଇବା ନାହିଁ ମିଠା ବନି ଏଇଟା ହେଉଛି ମଟନ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ମଟନ୍ ପିଆଜ ମରିଚ ପଡ଼ିଛି ଆଗ 3ଟା ମରିଚ 4ଟା ପଡ଼ିବ ପିଆଜ चिली पड़ो पेस्ट पड़ो 5 मिनट पर शॉर्ट पड़ जाए बाईटा खुला मटन पड़ो पानी पकाई पड़ो 2 चामच एबे ढाकण दिया हो टेस्ट खराब हो गए टेस्ट कराबो।